kuva intambara yatangira nibwo bwa mbere Perezida Donald Trump agaragaye ameze gutya, agaragaye afite ubwoba, biragaragara ko intambara imugeza habi. So we are going to just unmic. Dan, why don't you take the mic off? And then go downstairs? Yep, I'm going to show you exactly where we go. All right? That's pretty dramatic. We do need to move pretty quickly. Yeah. Okay, and there we go. We're just going to get onto this camera. All right? And come with me, Dan. You can just leave that there. Okay? All right, now while sheltering at that time, we heard a number of large blasts, and that's what you hear as they intercept. Nkuko mabona rero abana abanyamakuru ba CNN aho bari bagiye mu bwihisho bwo kwihisha amabombe misile za Iran. Aha bari mu kiganiro hagati, bari gukora ikiganiro batarakirangiza ubwo Iran yoherezaga misile za balistike kuri Tel Aviv, Israel. Bikarangira rero aba banyamakuru bagiye kwihisha mu bwihisho, bakamanuka rwose bafite microphone ubona ko bafite ubwoba, ndetse na silence cyangwa bwa buryo bw'impuruza bwo kubwira abaturage bati mwihishe ibisasu biraje. Zari ziri kuvuga ni impuruza zavugaga rwose, wumva ko inzogera yirinze cyangwa inzogera iri kuvuga, abaturage bose bari kugenda bihisha mu myobo cyangwa ahagenewe kwihisha kugira ngo ibisasu bitabageraho. Iyi video noneho muri kubona kari video igaragaza uburyo ambasade ya Amerika muri Dubai yagabweho ibitero. Reka bari nayo nkuru duheraho tubagezaho updates zigezweho muri Iran ndetse na Israel muri icyo gice cya Middle East cyangwa Uburasirazuba bwo hagati, aho kuva ibitero bya Amerika na Israel byatangira ku wa gatandatu, Iran yatangiye ibitero byinshi ku birindiro bya Amerika n'inshuti zayo ahantu hatandukanye mu karere k'Uburasirazuba bwo hagati. Amashusho yemejwe na BBC agaragaza inyubako ya ambasade ya Amerika i Dubai irimo gushya igakunguka nyuma yo kuraswa n'indege itagira abapilote drone ku mugoroba wo kuwa kabiri. Video imwe igaragaza ikintu gisa nkaho ari drone isekura iyi ambasade, mu gihe indi igaragaza umuriro waka imbere muri inyubako n'umwotsi ukomeye cyane w'umukara uzamuka mu kirere. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru nijoro, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Marco Rubio yemeje ko indege itagira umupilote yagonze aho imodoka zihagarara, no kuva ni parking hafi y'inyubako y'ikigo cy'ubucuruzi. Rubio yagize ati abakozi bose ni bazima. Yongeye ati birumvikana ko twagize amahirwe menshi, ariko ambasade zacu n'ibigo byacu bya diplomasi byatewe mu bitero bitaziguye bivuye ku butegetsi bw'iterabwoba bwa Iran. Ibintu rero birakomeye cyane muri iyi ntambara, aho tugiye gukomeza tubagezaho amakuru agezweho muri aka kanya. Indege za OTAN zikaba zarashe ibisasu bya nucleaire bya Iran byerekezaga muri Turukiya. Minisiteri y'ingabo ya Turukiya iratangaza ko ingabo za OTAN zashenye ibisasu bya nucleaire bya Iran yerekezaga mu kirere cya Turukiya. Mu itangazo ryabanje kuba mu rurimi rw'Igiturukiya, Minisiteri y'Ingabo yavuze ko nta numwe wapfuye. Ivuga ko iyo misiri yagaragaye inyura mu kirere cya Iraq na Syria yerekeza mu kirere cya Turukiya. Itangazo rya Turkey, kimwe mu bihugu bigize OTAN, ryagize riti turaburira impande zose kwirinda gufata ingamba zose zishobora gutuma intambara ikomeza kwiyongera mu karere k'Uburasirazuba bwo hagati. Kubijyanye n'ishyingurwa rya Khamenei ryasubitswe, itangazamakuru rya leta ryabitangaje. Amakuru atangazwa n'itangazamakuru rya leta ya Iran aravuga ko umuhango wo gushyingura umutegetsi w'ikirenga wa Iran uherutse kwicwa wasubitswe. Ayatollah Ali Khamenei wari ufite imyaka 89 yishwe mu gitondo cyo kuwa gatandatu mu gitero cy'indege z'intambara za Israel zashwanyaguje inyubako yari aherereyemo mu murwa mukuru Tehran. Umuhango wo gushyingura w'iminsi 3 wari witezwe gutangira nyuma y'uyu munsi,
amafoto ku nkoranyambaga agaragaza imyiteguro irimo gukorwa, ariko raporo zigaragaza ko abateguye iki gikorwa bavuze ko iki gikorwa kizasubikwa kugeza igihe ibikorwa remezo bizaba bigihari. Nta tariki yagenwe yo gushyingura Ali Khamenei. Intambara mu bice bitandukanye irakomeje, aho Amerika yigambye ko yarashishije torpedo ubwato bw'intambara bwa Irani bwarohamye hafi ya Sri Lanka. Mu kiganiro n'abanyamakuru, Minisitiri w'Ingabo za Amerika yemeje ko ingabo za Amerika arizo zarashe ubwato bw'intambara bwa Irani bwarohamye buri mu nyanja hafi ya Sri Lanka. Kare amakuru y'igisirikare cya Sri Lanka yemeje ko abantu 140 baburiwe irengero nyuma y'uko ubwato bwatanze inabaza bajya kubugeraho bagasanga bwarohamye. Minisitiri Pete Hegseth yabwiye abanyamakuru ati ubwato bw'intambara bwa Irani bwari buzi ko ntacyo bwaba buri mu mazi mpuzamahanga, ariko bwarashwe torpedo burarohama. Torpedo ni igisasu cya misile giteye nk'isegereti cyagenewe kuraswa kivuye ku bwato busanzwe cyangwa mu bwato bugendera munsi y'amazi kigaturika kigeze ku ntego. Hegseth ntiyavuze izina ry'ubwato bwa Irani bwarashweho. Kare igisirikare cya Sri Lanka cyavuze ko ubwato Iris Dena bwarohamye mu nyanja y'Ubuhinde. Abagera ku 140 mu bari baburimo bakaba baburiwe irengero. Hegseth yavuze ko Amerika irimo gutsinda n'ingufu nyinshi no gushwanyaguza kandi nta mbabazi. Yavuze ko tumaze iminsi ine gusa, kandi ngo nk'uko Trump yabivuze niba ngo tumaze iminsi ine ariko turi gutsinda mu buryo budasanzwe. Amerika izafata igihe cyose dukeneye ngo ibi bitero barimo bigende uko babishaka. Ayo ni amagambo yavuzwe n'uyu Hegseth. Mu yandi makuru, ibintu birimo kurushaho kuba bibi mu gihe abanya-Irani bavuganye na BBC, mu gihe Israel yagabye ibindi bitero byinshi. Mu gihe Israel itangaza ko irimo gukora ibitero bishya kandi byagutse hirya no hino muri Tehran, ivuga ko irimo kwibasira ibikorwa remezo bya leta, BBC ikaba yakomeje kuvugana n'abaturage batuye i Tehran. Abagabo babiri baduhaye ubu butumwa, ubwo ntabahaye ubutumwa BBC dukesha iyi nkuru ku mugoroba wo kuwa kabiri, bakaba bababwiye ubwoba bwabo n'urujijo barimo. Umugabo umwe uri mu kigero cy'imyaka 30 yanditse ati ndacyumva ibisasu biturika, ndarambiwe, ntabwo nkishimye kubera ko ubutegetsi bushobora guhinduka, oya ndananiwe gusa kandi ntabwo nzi ikizakurikira. Undi mugabo uri mu kigero cy'imyaka 20 yanditse ati nabaze ibisasu 30 uyu munsi kuwa kabiri, bigenda birushaho kuba bibi buri munsi. Uyu munsi umwotsi wuzuye mu nzu yacu. Uratekereza ukibaza uti ese iherezo ry'ibi rizabirihe, bizarangira ryari? Ndashaka amahoro kuri twese. Biteye ubwoba cyane. Sinzi abayobozi batuye hafi aho, ndizera ko bitazatugiraho ingaruka mbi no ku buzima bwacu kubera bo. Izi ni quick updates, amakuru agezweho aka kanya. Ndakomeza kugenda bagezaho n'andi makuru menshi agiye atandukanye kuko ndi kuyashaka muri Irani, aho turakomeza kugenda tubana 5 kuri 5, ariko mwibuka ko no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndakomeza kugenda bagezaho amakuru agezweho mu burasirazuba, by'umwihariko aho intambara zikomeje hagati ya M23 na FARDC. Mukomeze mane nanjye, ndabakunda cyane.